hi parbong prayer mountain quarter itu ta kay kaumna mek chani yasir tingan token ijuk lakai chun hi guest house ai bol amasalem ania hi hei bola chu mitam tak rek thei ani nawa mi pani pathum vel an rek chun hi asung hi alin rak no lein chubak cha thei no ne a thei no lein khi laikhin athar ding khi laikhin ei bol thara tu tai mabak sin la mek chu ani khi khom khi atung ta bang hai le chung hai ta tulting pangala no chu jo pha che hlo thei tu khom hin lo rek thei chani jing ne he cabin number 1 ani tu ta hen lang mek hi cabin number 4 ani ne he fe pe ya hi ram noi anga umani lei hin thing kau noi thing noi ya thing na tam tak su phit ding chu mani so wa ju ken lang hai so cabin dang hai ani no kane tu ta hen lang mek hi cabin number 2 ani hi cabin number 4 hi cabin number 5 ani parbong prayer mountain hi cabin number panga chen hi uma tu hin cabin panga umanta tu hin na tong trai na tlang tak hi prayer tong trai na in prayer hall hi ani dai hi hilai mun na tong trai na tlang tak tong trai na Bethel prayer hall tiania he chun hi a khel ting panga hi tu tai bol zowanga ta mang thea chuan ta tu ta zukin lang hai akot khar hi thlangting tukver hi pali ma ting hi chu atla pa thoding antia hi kot khar puiding hi frame khom ta hilai hun takhe kot khar pui na ding antia hi sir ting pang he chu atla pa hong dui ding ni ngate an dem ron da ho than deman ron dan chun cross hi khosung ting heng henei jukla kana ju ram tin thing bukda matam leina khu hi an lang fe thei be bek no hu thangting ei juklak no ka tun silver jubilee lung ko ani heng hi mong kung zong tra lai dang ma he thei re hei na subene juklak no ka khuwa counseling hall ei ti kha khune sandam na thu aboi an lo man jan khu hall khun counseling ei lak lakane he counseling hall Bethel counseling hall he
tul zol heng nei zuk la ka he so wa tu ta zukin lang taksa ngak tu hai na quarter chune